Ketdi. Assalomu alaykum do'stlar. Özgöndün Salam Alik degan yerine geldik. Shunday kelib o'ynab ketsangiz bo'ladi ekan. Hali nasıl jangoq. Xotqa 500 dan ekan bir adamga. Kız uy var ekan. Bu sahra bo'ldi ekan. Ayağa geldik. Ayağa geldik. Bunday. Bisetka var ekan cho'ng. O'tira turgan. Колонкалары бар екен. Жақта бассейн, детский площадка. Волейбольный площадкадағы бар екен бұл жақта. Демалыш күндері келіп жатты салып кетсеңер дағы болады екен. Таза негізінен